Omwaka gw'2025 President Yoweri Kaguta Museveni arokuherwaho abanyasayansi akatandika factory yo kwongera omutindo ha bitoke omuri Nyaruzinga Bushenyi. Eki kikaba kigendeire kwira abahingi b'ebitoke okuguza ebitoke byabo akasente kirireyo betu na hata ebitoke bikyagura nk'entefiire na munonga mu bwire bw'ekyanda. Abari kwembera factory egi bashuburire ko bari kwenda kumara ekizibu eki bwa nyuma yo kutunga certificate y'omutindo era kubikiriza okuguza ebintu byabo kwetorora ensi yona nuko kugamba hantebekanisa yo kuhangusa ikorero rya Bushenyi ibine no kwombeka amakorera handi mu myanya ndijo kwetorora ihanga. We finally have got the land, 450 acres of the Masaka-Mbarara Road, where the National Technological Park is earmarked. This, first and foremost, targets to scale up everything that we are doing here to bigger capacities. TBI mode tugenda tugifumbikiriza si kyekyo kubanga ebisinga nga mumbira babikoleddwa ate tweyongerayo mu maaso ogenda ku ITP mode naye nga bwekugambye President w'eggwanga bwe yali amatizibwa aba scientists baffe nti kibalina kyamulamwa twali tutunulira ggwanga lyonna kati era bwe tumala okuvaana tugenze enshara eyali supposed okubeera essanga ku Industrial Technology Park naye nemala okutambula ate tukyatambula tuyimirira omulawo gwakumala ku ggwanga lyonna. Dr. Frank Mabirizi orukurra akakiiko karukureebera factory egi yaheereza abahingi b'ebitoke amasuko no barabe bakiine ebitoke birukuhiira omu ntookye habw'okuburaho kubita. Naye twakitegeera nti kijja kutwala ekiseera okuzimba obusobozi gye bayita capacity egenda ekwatagana etereza ekizibu ekyo si kyekyo. So ne wabeerawo entegeka nti wajja kubeerawo entandikwa ya wano ya TBI. TBI ina byetuuseeko nga mu mbimanyi era mu kiseera kino ekizibu ekyo kikwatiddwako mu ngeri ennene nti kati mu kiseera kino abalimi baffe basobola okuleeta wano amatoke gaabwe ne gakolebwako ne gava mu mbeera gye gadde gavundiramu ate ne gava mu byomugaso ebya waggulu. Waza supermarket notungayo osangayo biscuit y'amatooke nosangayo keki z'amatooke zikozerwa nosanga mu bakora munanga soup ebikorwa bikaba bitariwo niyo development ekozirwa abaana bitu abali batino mirimo batungira emirimo oyihireho kukora emigati biscuit n'esaano kuruga mu bitoke barukomesa. Professor Florence yagamba ekirungo ekyakwasatine hamwe n'ekya serotonin ebyomubiri gw'omuntu gurukwetaga ebiborekyerire okukora omu maka hamwe n'endeera omu bwire butari bwa hare. Ebintu bibiri bye tumanyi mu matooke ebigafuula ag'enjawulo mu mmere mulimu ekyo ekya quasatine mulimu ne serotonin. Quasatine nga bwe ngambye nti kalinga kagundi katundutundu akabeera mu gundi mu makanca kubanga okatwala buli lunaku kakuyamba okuba nti obulwadde naddala obuleetebwa virus obuyitako era quasatine oyo mu covid yakyaka nnyo era kakati ali gundi mu marketing as a supplement. Obwa hati ikorere nirushoza hii tani emwe n'ecweka z'isano y'ebitoke buri izooba kandi nibenda ngu bashoze tani 15 buri izooba ekirayongera akatare k'ebitoke mu ihanga rya Uganda. Aha bwa TV West and Aidan Bataringaya.